e te whalofua ma whatalo whatu tato i ngan liwai ngō le fiafi ma lo le soifu muia ma lo fo i le tawata i liwai ngō o le aso o le whaua wina neo tato po kalame ma nai ma nawa o ngā ruenga ia e pei ona iai a fiafi te tasi ma lo soifu muia ia ma lo fo i le whatotoa le liwai aso leo tato tau mai le whai ungo le liwai aso ia i tiute mga ruenga o lo tau whenga iai mo le atu wha malo le ngā lulue, ma fo i le onsai, ia iso se wala uina o lo tau whenga iai. Mo le tui wha malo, sunga to ina, lo ma pase lua atu nea fiafi sunga to ina, ia le tilo umalo fulu, i le nea fiafa talo whatu la sunga to ina. Aro so i fua, mea pas, i ele tua ni tu la leso. Ia, sa mo ialo sunga to ina, ia ai le i la loa fo i tapo kalame nea fiafi, i tato manai mo tato ainga ia walawa nisi o wha amnatu masani ia basi wha ulu tafa malo liwa ingo le fiafi o leo tato wonga atu le whai kunga fo i o le liwa yaso le tato o na ia am taima la no pasta ia mo lava ona mo li atu ia se wha aftai mo i tato sponsors pe o la tu lava i tu lo o pe o poutu ia o wha pe na ona lango ine global ia mo le toela le whaaftai kele i susunga i pule mo la tua ulei ia i kampani tatasi ia i le ngata koilea ia o e kalesia o whapena fo i ona langolango ina nei ala leo ma nei ministry ia e mo mori atu le whamalo ma le whaaftai i le tau langolango o fo ia le tau langolango ia e le ni whai auna whai auna fai global se na runga po se nei foi talainga ia renga to foi le su mai fa fenga mo la to tua ia o fa pena foi ona tu mai foi le ao so ni foi o malanga ina nei ministry ia wa la tala ina tala le ma lo tua fa na no taina ina ia lave ina i se nganga mo malo le tu ele ma to le ia pa ia mo malo so to no ia lave ina se to watu ia mai sawanga le ri ora langi tam fai mai fa mo tu lo na malo ia le la langi lo to wa fio ai to no foi mo le to ela le na fa te le to sponsors o malava ia ole tatalo ia ele o ia se manuia ia matou mas foi suma le ni fatonu pasa mai ia mal nei foi o nanga o le tatalo ia matua fa manuia atu le tua ia to business ma company te tasi ka pena le tua ni au wala se tele e fa pena ona fa manuia atu ia i business ia le ngata foi le ia e kale se tasi le le tua ia tupu maola nga ruanga ia na ia papena ona ngai pe luma nga ruanga le tua ia tai pe pe o Global Kingdom TV channel ia o tato va ai fa gele tato nga ruanga tato te tau soa fa tasi ia le nga ruanga le tua ia wase manuia se o tato te le Samoa ia se famaro le ma se fa tai fa elo le fo ia fa na fo ta mo le sunga tonu basta mai ki man nei foi ala leo man nei ala ata man nei minsu ia ila to ina fa pena ona langa ia le global ia se fautuanga nei tu la le fiafi manatu ia we ia nisi o ni ngalu nga lewa o manava mai foi la nisi lewa nga ia tu maoto malawa nei tu la ia malo marue malo faiva malo sai malo fato to nei yaso tuanga fata tia tu o tafa a faiwa e manava nei taimi ia anga saolo fale amen fai se malolonga ia aulia tu ta help a fai tu suta io mo so malosi ia le ngata le ia wa tau na ia sao tu lo fale ai wa vela sta maftanga mam apas o e to ia fei se no fuanga ele tauna e afe no wanga na e fasai oi ia sa o tino mo ta mala le fatari meti na o le ainga ia le ngato ko le ia lo tu atu bo ia onga ia atu no mana i fo le tai me mo speedo inga fo mo tamaiti e meti na o le ainga ia tau to na ma o lo sa le mo
e fai malie lo sa o te nati fale te o foi sa ngale mo mai tono fatana ya o foi la ona te tamu sa ngale mo o te malawa ni tu la yafi le ngata foi le ni si foi malo si tato o tu o le a matanga luanga I tolu fa lima fa tuanga e tasi fata tia tua I o tafa ni tu la leso ia tautua nā maoi ia lo saunga le mū, lunga le ala, au ai te kope vale, whai maria, lo sā, mena le ilu wa bealu, ia lava taimi e te awe ia lo sā fwele, alu le mua ilau ta vale, au ai te whaianga o mena e maua ia, tupo ilu mena o nati o na e alu tuputuli taimi, au ai te tuputulia taimi, ia tautua nā maolo sanga le mua le ala ele ngata foi o oe ia o lesi o uso le lunga le tele le lunga le wala uma o lua tō lua tele masani tangata na ia o lo uso na ia le ngata foi leo nai matua le lunga le ala wale a mia foi o alo mo whanau nei tū la o le aso ia wawa ai wha le ia tamaiti po ua atoa mai tamaiti ia vai fa levi o lato fuspau ia fa no fo le lalo fa fifi le mu a fitangisi ia pi o faloroa fa tausi askulimi po la se mea e mau le tupe nai lautanga ia fa tau ia se fanguingu po se askulimi po la se pai la lava se mea ia e tau na ia tali e foi le manavo tomati se tulo ia ona o malia le fai malia le o lo sai fale e tau ia le tau no atu male vela o tau matanga lai sa eu mai lo mutua la sa eu makasi mai ala maka na ke fo ni tini ba TikTok le silimba sa eu ku kalisi ia sa ia tau tu ana ma oelo saunga le mu ia ila to lewa nga ia tu fatfenga luenga ma se foi la to lewa nga ia tu moto malawa nga ta foi le ona matua lewa nga ia tu a mia tamiti ma nga mai foi fa ia tau tu ana ma oelo saunga le mu ia ile nei tu la leso ia ai fa leia le va o e malesi tanga tale luma au te ave tavale le kukulo la pampa le tanga tale luma ye le to file mu lo finalo malo ma fau ya fai lenga pe ngau ku io e mame o fale sa va tsa mai ia ai fai madi e file mu le tu i loto au ke ika mai o nga sa le son fai ka mai ki ko ngol ka vale fai fale ia nai tamaiti fa fifi le mo ia fa no foi lalo fai fuspau fa tau sa la tau pai lungo le wa ia na fai mali e toi leo lo sa ia I mauta malawa ia nei tu la le fia o se toi fa manatu le tau na ia fa ta oto atu o ta fa ia au e nga ia tu ia I mauta malawa nei tu la fia fi malanga fa lor pas malo ia le tua fa maoni ono nei tem pisi ia tem pisi nei o la ia to tato ai ngai moto mlawa ia mespo I le tu wanga wa onga ona na vonga wenga ia mespo inisio la tu le wanga e tu finga wenga le fia moni ma fa maoni bas awole fa pasia fa lo ia singa vai ngua ma singa ngai meanga e fa to file mu le fa na hua le le seleni nai le tanga ya ni vai ngale fia la tau ta fa malo ia le tua tau wi lo male su mai ole tina le ainga ia fa talo fa tu le tina ya Sara ia le tua ia to lo fo ne fia fi malo sa lo le o ilungo la wale Ikino nai whanau, malo fatalo fa ne fia file fatua ia Sepora malo tuli la mafuta mai tauranga ia masuma fa fenga ia laki malo tuli la malo le tawata malo fu fa malo se ne ba yaso ia ile tato o nanga fatalo fa tpo ia Sarona ia le tua talo fa ia Sarona nei Sarona kayona
Malo soifonuia ia ele mai lopo file mafuta mai ia ngali atu le tua Ia le tua nei tu la le fiafi. e fa malo atu fo ne fiafi le sunga ile toina ia sunga toina to le foa mafuta mai pone malo soifonuia fa talo fatu ia ele auso masfoltina ia rupita Ia le tua fa talo fatu nei vai ngole fiafi ai nisi le sunga le toina ia ko amo malo soifonuia mafuta ta ele Alo talo fatu nei fiafi talo fatu sunga fa au ia te fau si o si grey malo soifonuia ia mas foi tinale ia lo malu foi tai tinal mafuta mai alo fatele atu mo o malo falo ia fatalo fatu foi le sunga ile tai o tato pokalami pespenga fale nganga Ia le tua Joshua Yoshua tai Manuia mai le afio anga ranui mai to ai ole ai ngal tai Ia ia mas foi su tai sunga ia Laubi Josio Lo Manuia sawia tapi lo mo li sky tower sumaya Sunga fa Manglia a vela ya toi le uso ya felo inga timo Ia le tamo tua. Australia ni vai ngole fiafi ia fa ngai a vela uloli ma tango fie fautuanga Ia award fa nati lu wanga ya tulunga lala ni vai ngole fiafi Mo ni fa mai on ia bas wa sa ngole mu fa talo fa tu fa ni fiafi sunga fa ngai ngai ya matamua anai enoka Fraser Alo Ia, Manuia Tato. basta au nanga mai Australia malo fa tai malo fo ni mafuta mai ni vai nga ole afiafi Patalo fatu nei ya fiafi le fatua ya salape. Le fafa ngai ngai ya loapu yese tu ya tua. Ia le tua. Muia maltato kalesia. Akape International Ministry. Ia le tua. Ia patalo fatu po ile uso ya fafa wina tanielu. Alo Soifua Ia patalo fatu papa toi toi. Ia nato nai muia ya lo sunga malai ngali vai ngale fiafi. Ai masu mai. Ia Ai masu mai tato ofisa tato lu au ia tato feilo foi voleva so ele toi filai ia le la tau ia long time no see mai maro ia la vi tu lo fe sumai la sunga tai tato po kalame ia mai loa ia le tua Amen. Ia mnisho la tau volilo tu vai le vai ngole fiafi e tal tununga ele olilo o ele silafanga le tua. Ia ina woloso lu minute te ele tu la tolu o tatu po kalame. Masani ni fiafta itasi. Ia wala was tau singa fa le nganga mo o e le mana bo ma. Wenga e tal tununga ni so tau mai on tali sual ni fiafi. Ia ai o se ainga ma vai tau mafal ne fiafi ia wala wale fa no file mu fe le fiafi ia le tua ia ai atalo fa to ile sunga ya Tory Taylor tail mafuta mai lo sunga fa mo ni tele le tua e tal tonunga ono tato taimi maniso tato po kalame fa tulo ngaina ole tato wanga ilo tato fa sol ne fiafi ia le tua sila mai lungo tato screen ia o naua ia tatou tusi o le luka lo matau pefa ia lo mo nga sfuma tonu ia ai ala maia o le tatou nga i se au fa le nganga mo tatou ia wa fo le tau lunga ina o tatou mana yo neva yaso ia fa manuia le tu so la fa fonga le fiafi ia o songa toina alo yo faiwa se u fa moa e ole au se u fa le va ai ia o wa tatou mana le fiafi ia fa tai pasta mo le avanoa ia atono naua e sila ni ai na we tato tusi ia o le tusi masani ia atono ele o se teni mo le o le a fa fon a so le i fa so nei mau ia ai e tasi si tama le fia mai tonu i veses uma ia ne o tanga i po i veses mo i anga i de veses le ves se pulu male tonu e fa ngata mai ia a le story a toa le tonu le mate fia tala noa toa ia le ala se wa e Maria ia le tala nei o tala masani ma o
lo fo yo na e fa long le ma to fi fa mana to fi fa malo se to le ia mo tatou uma le fa tu le Cristiano ia tino Cristo ia le po ia male au pele nei fia le ala se o fai tau mai la le foi pule mua le foi pule fa ia na anga ia to lole o i la le vesle e fa le ia fasi fai tau le fia au mai foi le fa au tu ye ne ina mafaso le fifi ne fa mai ua fo ia Yesu mai yori tana ua tumu o ia le nganga pa ia ona avele o ia le nganga i le vao ua fa au so ina ele ti Apollo yaso e fanga fulu o aso lava ia ele tau mafai e ia sina mea e tasi ua mawai aso muli ale ona fia tau mafai le o ia ona fai mai le o le ti Apollo yaso a fai o oe le alo o le atua ina fetala ia ne ia i le nei maa ia liu a reto ona tali atu lea o Yesu ia te ia ua fape atu ua tu sia Elena o mea e ai e ola ai le tangata a o afionga uma ale atua. Lea lau e whalongo iei o Yesu ia o le nganga o le ki Apollo ia mea ia pe o lea e whamamafa mai tonu veses ia wha o vesla e lima na i le spulu tolu ia o i le i fo i le si suinga o le tala le e winga lava ia Yesu o le fa mai ua o le upu leo te fia au mai e fo i lele i le whiwhinere upu le fa pea upu Yesu fa pea ua tu sia ua tu sia o le mangaia i o le mele o ia Yesu le fato a na sau Yesu mai fia mai oritana o le sidi o lale mea Yesu mo fai oritana ai fai tau nei i kusi o le matai o ma reko Luka le moni mau mai ale tala ale tas ele kiki anga i ngai upu le pe ese ai le awali ia ye tu sia tala le ia anga isi vaenga foi le lo lato tu singa foi le pe ka ese upu ai aki kilo le wina kusa le o le mea le whamatala mai i e Luka o le mea foi na le whamatala e ma reko o le mea foi na le whamatala e matai ai e anga i upu ese la ko kusinga o le mea laua tupu i le whamai whatu a lua e a Yesu i o i tanga le kaimi lea le whako a manga papakiso ia Yesu temi lea lea e aluifo la ia Yesu temi le umakua i whaakumuinga e lea nganga pa ia mana tua le temi lea nga papakiso e Ioane papakiso i Yesu ai loa e Ioane o ai e kui e Ioane i le lupe le lupe o le ata o le nganga pa ia so le vai tu le pe fa pepe foi le lungo le ugo Yesu temi le sa Yesu e papakiso i Ioane papakiso ka kilo le temi na ia a ke o fa longo lo Ioane le su fofonga o le tua aka kikilo i le wa ye uma ia le ainga tua le kaimi kas falongo lo si fofonga le tu fa mai o lo wa tali pele na yo ko falongo yo ko suska ia yo wa kali pele na a Yesu le la sa mi baptizo yo ale wa lo yo ane le lupe le foi o le peo se me peo se lupe a te longa o le nganga pa ia o le ata o le lupe fa kusa le nganga pa ia la fa pepe lungo o le ugo Yesu nga yoange a langa ke lo sesi ia ava vaila i la te to foi mai pela i media le la o malo kwa wa fa mai wa lo e mai le vai yo tana ale fa menga lo ave lo le nganga de bau ale va vai tu tala e fase furu aso lenga Yesu i le vau ale ke fa va e tu tala fa mai nga fa so ai la e ki Apollo i amen o la me lenga fa Yesu i fase furu aso sa anga pong ele i ai ele inu amen Yesu ko kongo fase furu aso nga le ala fa so lo ala i sa kangi o pe o kofo
Ko le sakangi po Yesu pe mo ia le alo le tua. Na fa mai afe o le alo le tua inga fe kala ia ngi ma nga ia li wa rito. Amen. Ar kai mi fa mai wa malor fast food wo wa kol fast food waso. Kalu nga ai va isi kusinga le famela o li fa mai sa fa la inga. Nungu winga le sa anga pong. Pesa so Yesu I kokong fast food waso le. Fa mai wa malo fa longo ku Yesu fia ai. Fia ai fole se me ai vaku le fia. Ya punga mai lo marka ko kamale le i. Le se ka le me motato. Sa kangi o le nganga le mfenga ko lo. O ke me ke anga pongi ai va ele fa so so o kama se ai lo wala manga. Ka ukuli as fulu lua ele ka kala lolo wa so nga fia ai. A fa pele o mona fa mau o se fulu lua ele se fulu lua I le kemi le fa mau la waso ia o sai pia le nga le o monga ka u le tuar kemi ka kala ale wo so mai sa kan fa ai yo se ku sa su kasi masulu o le uso asu kasi sulu nga u se le lo ai le nga le me fa penga fa o so ka pela me le ale o le fa so so ale wo fa o so sa kan fa yesu fa mai fe kala yesu I ma ia li wa reto ya le mela le wala inga o mai le upule o longa winga o le kali Yesu o le kasu o le tali wo umanga kus o ya tangia mai I mo ka ko o mea le o ka penga le tua mo o ma o mai ka ko la wai la lo kus mea melelei meleanga me feololo o ako inga me o ka ko faia usoi lawa umang kus lawa le kusi lai fa mau kusi le ala fa ia lawa mio mala wa mio ila longi makako me ia fa ila longi pongi me le ala wo lawa kus o magus lawa mau le apia le tua me uma fa fen ka ko lo ka ke lo pe me le fa mai tu so fa linga e fa mai yo ngi ai fo kusi kusi o ngaluenga ai vai ko yo mare si kusi o la si kusi nga o kusi nga la ilo ngo mo lo suwa fa ko ai ka lo fa ya o pa ke su e ku ele o ilo ngo pelo yelo ngo fa fela e fa me lo la ya fa dinga na lua se fulu fa ko es fulu lua pe sul lima fa mai ai se tasi wo ye loa o le tu sielo na ngo le tu si le ola e wala fo inga le pafi le ala vai la ele mele o tupu I peo Yesu ka ko pela I mele le alo fa mai Yesu uso o tu sia ele na oni me ai e ola I le tangata amen ele nga ni me ai e ola I tangata Yesu le ale la kala Yesu nga fai yonga uso pe fai tau le one fa ngone fa nai ina wo mai nga so fo le nga o me se me ai fo me wo kala ngo ku male king Samaria ne fa mai lo ia su me lo su ngai su ai fa mai Yesu o lo ia te me ai ko ke le o lo o la o me ai o le o lo fa ia le o le fina nga lo tama ia o ka ko me ai nga o ma tu sia e le nga o me ai o la tangata amen e o la fo tangata ile ile fionga le tu ia pasa pe o vaanga na le o mata to ile vaanga mua le ia malanga falo tolu wa vaanga le e tolu no foanga tolu fa o songa lenga o ia Yesu ia la u kango ia ka u fa pe tu ia va venda ia na e sa wele ile o fele le side nga ke fia side step mai le la wa to the end emo nga lo te ba tu se elo sa ia le la wa to ile the end alo yo faiwa awe te poli le la ta time ia vi ele tu ia le la le we ava vai le tala e kolu ia fa so songa ka ko kirikilo ile mea satani le nga fai nga kango kofo Yesu nga ia kofo ia Yesu ia ku fa se siku ia le o fa ka se tofo mle fa so wa le si me le nga fai le la o malo le vai nga mo
Neu fetala i tu i Yesu. Elenga o mea ai ola i tangata Elenga o mea ai fo le ola ai le tangata le mea mo mua le elenga ave o le vao le. O le vao le mea le tupu le mea le. Ai ke kilo e kolu le ringi no foanga nga ave le ki Apollo ia Yesu ia fai ia nga fai nga ia. Ale mea nga ia fo le ia le tala fo le mokako. Ma ngai o le saur ki Apollo e kofo ka ko ala e faku muhinga ka ko le nganga pa ia. Haleluya. Ma ngai le saur la matua i fa tu wina o le nganga o le tua. Ke vai le kali ke kali aku ke kali aku le leila utali ato toa la utali ke kali aku ke kali mang malo ke kali ke mala malama ila ukali la ke kali aku ni Amen. ya wala ole ami ole sakangi olonga faiva le ole kaufa ausoso ma fai mai le amakanga vai le o nga fio mai Yesu kingo le fai Amen. e vai la le leva kerenga ola kama e o kia Haleluya. ia le ala wo fa lo le fiafi ole taua foi le ole fatu muina o tato foi le nganga o le tua o le nganga pa ia le mafaila nga sao mai ia fa so nga sakangia le wa mai ia se fa so esa kan se kan wa ka per mele fa Yesu se fa o le alo le tua vai o la pe la nga ke pe fisi di foi le fa pe ke le o pole alo mo i le ole tua pe de ia ale o kan o kofo le o kan o tes po le tangata le o le alo mo i le ole tua pe le ai ai man ku le alo le tua le nga fola i ku e fa na ele va ai ala ia sa kan ile kamale nga fola i ku e fa na u mai ni fa fine le tamanga ke ku mo lo ia vai kamai nga fa nga mo bua ia le nga fa so fo ile tangata le nga ngo fo fa so le skamba fa si oki le skamba wanga kele lopo fe o kamai le la sa ku mo lo nga ia ole me ala le sa kan ile sa fai mai sa lama ia chama ia tama foi le wale nga kele lopo fer kama ko for fisini le wo fai tu fai o le tu e fe kala ia ngi mai ia di wale so wala wo lo fi ai o le ana pongi o le sa fai le aso Yesu le wo fi cha mafa Yesu ya le la so ko lo marka ko kama ia fai o le tu te le fi kala ia ya le ala wo fe ko ai le male tali Yesu sali ya wo tu sia ile nga me ai ola tata yo la foi le fionga le tu ya wa we mari ka o se si ya ole vai nga mua le ole vau atu ta o foi ia tanga lue le vau a kele nga lue umi o nga lue uma lo ia fa longo kuloa o fia ai o mai fia ai male e fa pena le winga ole ata ole vai nga mua le fai mai lo le lalo i le foi po lima ngai lalo ona ave ina ele o ia ele ti polo i le maunga lunga ma faali ya te ia malo uma o le lalo rangi ua se emo lava ona fai mai leo ti polo ya te ia o te avatua ya te oele nei pule uma malola to malu awa ua tuina mai ya te au o te avatu ai foi i le o te manao i ai ole nei a fai e te ifo mai i a te au e fai au nei mea uma ia ole vanga longa lua mela le o tupu i fea i le maunga le maunga o ave le ia ele ki Apollo o le anga po sa kangi Yesu lungo le maunga lunga le ala o ave i le ala o mai foi la ia
Yana whaatonunga le o whai mai a Iesu. Wha mai ona tali atu lea o Iesu ua whape atu ia te ia sartani. I nā lu ese ia oe i o tua a wā ua tūsia. Vai, o mea uma ua umangkusia. Mea uma. Whape aka kou ia ai e, kasi le mea tātou te maa ofa i le tua le kau ke au onga i. O le au ngā fo i la o le whamalosi ma le tala lea mo tātou uma. E whamangaku mai a tātou ke usiano. Ma le au whakua koa. Ma le au pa ia ma le au pele ma le tino ke usi. O mea uma, o uma kusia. Aleluia. O uma na tusia. Ase alanga o sila fia e le atua mea uma. Nga o le atua nga ke sila fia kai au. Ma le me tupu tai au. Kau ke le loko la me kupu kai au. O ke le loa foi au ia po la se me tupu tai au. Ia ke ua ia lo kau kalai. Amu ia oe pa whai nga ke loa le me tupu ia oe tai au. A le whauringa mai i. O i kau ke loa. I le matautia o le tua le kau ke au ngai. O ka kou ia nga o ngai e ngā kai ro kako loa. Le au se upuka e o kau ke le loa. It's a mystery. Pe kau ke au lia tai au pe lea. O le si le whanga le tua e pai pe o le la o langa upu. Si le fia la te e le tua le me kupu kai. Nga o le kua. O se upu se tangata. Nga ki si le fia se me kupu kai au e lea. E kau make mea kau make ka kou mea uma pe o pe le o pe o mea foi langa fai a kui plan ai si tangata tai au ai o ku kai o mo kwa le fe kau ia o ile fe kau ia le me au dia ku kai au o i tai au pa pe kai au le pa pe ka ko fe ska ko papa ki le pix ko fe ai ke o kai au o ka ese ki mu ma ko ilo loko ki mu ale wa umangka penga pa ngale papa ki o le pix ia papa ki lo ko ngol fat amen saka lo le ulo watu le nei fia amen pe fa pe na winga ole tala le ma me ia le wa le si le fia le tu a saka nginga ke le do ale fa ya tu so kusi kusi o kusi anga ke le do e fa ro la oi o tu si o kusi fa ro la oi le tali e Yesu ona tali atu le Yesu o fa pe atu e ki satani ina alu ese ia oi i o kua vai o kusi o kusi alu kua aua o tu si e te ifo i le ni i lo o tua nale mele manga o isaka o le ifo vai le ula paua le me aisia me le manga o isaka nge ifo ku ia Yesu ia te ala ngo le fai longa mano o kangaka uma le lalo le malo o saka le ko kongo le malo sakangi matangata i fau le malo sakangi ka umanga le iko ya sakangi ai vai le me wa umanga o sakangi manga o ifo ku ya e ifo ku le lo le tua ya umanga o ifo tu le lo le tua ya aisha ke o kanga ka uma le le wo ifo mai kama e o imalo le ka mai fa mai le wo leila nga pule malo uma esa ke lo malo le ngima ke le malo fa tanga malo le la langi o le pule nga sakan e ese mai la malo le tu le ka u fa ko e o ele ke mai mo ka ko malo le tu le kau fau o kun malo fa le nganga o le tu inga ia a mai e la kanga kala fa fa de pui e sa kangi ko ngolo ngaro o malo sa kangi o malo po yuli o la po longa i lalo o kai inga sa kangi mati apolo kelo ale fia mai le malo le tu le malo malama le malo le file mu le malo e lofa lako kupu le kupu le malo le kamade wa vai me le wo ija wa vale ai kanaka wo fe o ki kanaka fe ai nga i kanaka fe mi sa i kanaka le malo le
le malo le o le li ma o le fa mai o le malo ave o ia I lungo le mau o lungo fa aria che ia malo o vai o malo ma leile la rangi mo le pule saka le run le system fa le tangata o le system fa le kanga ko o system fa saka le run ai malo mai le mela le mana o ia saka e mga o ifo aku ia le atali o le tua ia nga mai uma le o malo ia va vai ele me le mga o le o mga fa kongo e ka mo a fa ila o le alo le tua ia fe kala I mai ia ni wa recho mai ia le kali mai Yesu e ser kali Yesu ya ni ia le tua le ala o e fa longo le vanga longo lua le o le no fonga longo lua le nga ave fa so fa penga uma tato ele kasi se mo fonga fa so ngai o e saka sa mo male au Cristiano male au fa to tua le ta e fa so inga o ko kongo lo fale e fa so inga o e lungo le au wala e fa so inga o te tono le fa nga ruenga e fa so inga o pa alu shopping o fea le me ke alu iai ai masia o le tangata whatuatua e wha o so inga o sa kangi mea mai ke alu te ai sea leanga o malo le whaereka o kala sa kangi o malo wha le tangata o malo lei lalo le raurangi o le kele o raurangi o lei lalo le pulenga satan le alai kau mawhai mai ia le tua ia mala o Cristiano mala o fatutua lewa ia to tonu o le lalo rangi I to tonu o malo kai kasi ia le rane I le system sa tau mawhai ina ia manu malo mai nganga lai fa pui e sa kangi I ko kongu o longa malo le winga la fa matalanga e le kasi ko inga fa ososonga e fa ososoi o e sa kangi e le kasi se ngofuanga e fa ososoi o e sa kangi e kele makele ko inga fa ososonga e fa ososoi o e fa ososoi ma ua fa ososoi tato e satan e le kasi fo se ngofuanga e fa ososoi o e sa kangi ai alu shopi e ke au fa satan pe va e kupa u male ako sa kanga kai kongol kanga longo fuai o e Cristiano fa ma sa kanga pik kanga piki rungo ko la kanga o e Cristiano o le tanga te fatu tu ala fa me sa kanga ko la kanga al mo o le ke fa longo le upo le tu e ke vivi e ke kapua e te salo e te ana pongi le tua alela e alu mare akor kanga karanga vai ko pa u mai langa kanga ale wa le alu ko pa ko ye ale wa alu ma o ronga winga wa ka fa ya inga ya saka wa ka malo ya saka ni o le o la ska ma ileo ale nga pa ia la fa kia alu ko fa ko ile ako silo maku alu fa e maku yo si para alu ko fa ko ile ma ya le wa ka ngo le ako lo maku pe fa pele ma fia le pes fo le a pe se kele o le pai limbas fulu po ska che laule ko o ke cielo o isso o le li o le ola le sa fa tai tai o ka ko ke cielo e ka ka ngo ka ko fa ka I mele fa Yesu o re tato fa longo I le upu le ale tua ia aka ko aku me fa penga ka ko fa inga mangu malo Yesu I me ia lua le wo ia pas ne wo matur va nga lua ia le ai ko kia mo ia ko ia merkai ole melong kolu oi vai fa soso I me ai ale wo mai I le mga o ifo aku pa wale me mga o kamale ole worship ko o mo kanga ka ia e mga ole worship amen e va vai le ko ai nga ke worship ye ai fa pe o ye mga ya lo pese me ala ke fa ye le tu ale lo le ke fa ye ya sakang pa wale me le kul ye sakang I ke le o Cristiano au ya di liu le la ko worship pe tenne la ko worship le worship ai tu ai worship ki ai pa pe ala ka kan mga ye le worship ala worship le tu ai ke le lo ala ke worship I de uno le amen la ke worship le ula le ia le tu fai keke la ngai mo ki el mele le worship ia vanga muri le o fa mai
Ona ave ai le o ia te ia I Jerusalem ua fatu ia te ia ile tumutumu o le malu. Ona fai mai le o ia te ia a fai o le alo o le atua I nao so ia hoi la ro I le mea nei. Fele o ave. Whakamino ma whakamino o ai o me ko farsa. Amen. Ere wa ko e wa ko ai o me ko far kakalo I lungo. Ava ko ave runga. Ha. Amen. Ola me na mana o. Le ala ho manga o fasio ki o. Hallelujah. Aja wale sao I me lua ia ko fa ko ia. Ale ana me le mana o. Waika wale worship aku waika wale fa liu a reto e Yesu. Ale ala manga o fa o so Yesu ya. Pule le ola. Ke siano ma au fa to e fa penga le ola nga. E alu ai wanga ngai alu ko ngo fa sa ai o mai ko nga mafofongo fa pe ya. La ke ngo fo ko ngo o le loku. Ale lo e kangaka. Ola wo fa ila decision o ngi ke o ke. Na, ke la kulo nge wele fisi la kulo fa o solo ka vale moto wi fa alu le ko fa fe ko ai ma se la. Ia. Ia. Pe ingu mo se vai la. Ia me fa penga. Amen. Me fa penga. Pule le ola. Me le o. A fa yo o ave numa fa mai ia. Ia ponga lo laro. La le o soli. Pule le ola. Soy sai wo vai me le mga o wo fai ko ai le ai mga o mai in me man Jerusalem mai o solo lo ale nga fa mai o so la lo pule lo ai ngo folo mar ka ma lo I le me ngo folo ka ma lo ka o mai lo male scripture ka o mai lo male ka ma lo male kusi ai lo sa kan ia le upole tu. Mana le sakang ia upole tu. Amen. Fa fe un kagodo, ka ke lo kamaro fo le ngala ku fa kai dia e ku so ngalu ngala ka di o kamaro mo ya seve. Pero nga e ka un mana mai pasta seve ya. Ya ku mong. Ya, ka un masa wa o le ngonga kamaro. Pe ya seve le nga seve pa ya. Pa maior fai taulanga yutai o seve le ngolo kamaro. Ko fiku lang fa ngau kam. Ai fa mai o fai taulanga o mare ngo fa kai de le mere nga fai Paulo foi le ngo mai la fai le tsanga tsa sa u wer kamale. Ma to te fai atu foi ate oi le mere na fa mai Paulo ya o ya lui fa fo ai fa mai le u kamaro ya okay lo Yesu okay lo Paulo oi la oi oi la oi ko papa ai ka ko maka soli ku fa pengi ya oso lo me na maka ngai ole oso ai ke le I ya oso fa mai era se ko ka pa ka tu se ngalunga pa mai wo le a ko le ni soli pini misa mi fa fi ya vai me la le le wo fa lo e poco che le fa lo fa la tsali Yesu ona ole tato time ya ole no fo nga muli le mali ya me na ngo fo le ngo kupu ngo fo nga muli le wa fai wa fiu alu lo makamalo ai fa mai alu lo mai se aso o lo nga winga o la so fo malo lo inga le ala sakangir kami so se awa onga mo tato le we fa lo fa so ia fa kiki le nga o foi le ya o me fa pe ole punga mai lungo la o pe ka la pe a onga kele le pressa me fa pe nga ya o ia ma vai e po sa o le tu nga ke foi o ke foi ya sa kan ila o sa kan ila fa ye so i fo o ke ka mo fa foi le kango fai se miracle fo ngale fa aliu ale ko se ala ke o fasi o se ya vi ia le tu le awa o tu sia e polo ai o ia na ngelu ya te oe e tausi ya te oe la tau te ave ya te oe o la tau lima nei tu ia lo wai I se maa
ke mo sala mo I va su kasi Le o mai ai. Wo mai ai ka ma lo ya Wa poto tanga tele pole tu. le sai le langi sai dua Ale chaf fa ro de tu. ale ko ke o solo ko ke de do le mau e ke mo le sala mo I va ta su su kasi ya yo ko tu mai sa kangi ale ye le mau le wa va ai le maka ukia mar poko ka sa ya famalo le Yesu wa fa ya oro fa pele upu aua e te tofoto upu la Yesu ona tali atu leo Yesu wa fa pe atu ya tia oro fa pele upu aua e te tofo ile li lo watu ya Yesu le ya sakan ya kako le wa kako fa longo ye le fa malo si le ya ele kasi se ngofoanga e ke alu ye fa so o satan fa so le fa so le fa nga ruenga fa so le shopi fa so le mole awala so se mea ka ke o ye le ka muli ya ka male ya ka ko se ai mai se a oi le kerusiano ai mai se a oi le ka ngaka le lo e ka le aru sa ka ngiang kamala wo lo onga lima o tangata ye after isa kangi kamingi kan kai tono le ka le sia ke uso ye o le ke mai mo mele fifingi marka ka le ka kala ye ma pasta o ka ko le ma ko after ye ya sakangi e fa ye me ya o le saukan o le saukan le fa ye sakangi pe ka ma fa ye mang malo na vai o tu sia ya mala yo lo okinga lo mea o tu sia I know your conflict ke lo manga yo le penga le fa nga Yesu ile ti wa vai lu peso mo lo sungole songo pokala eri fa sia Yesu le si me fa sia Yesu le wow moni ma matau le ale penga le tatu ti fa nga kim siano ono taimi le ole taimi fa so no le yo Yesu ke Yesu cha o la o mo koi ma si mi so e lo fa un ota pa wa le o tu sia e fa kai foi ngo fai a fa lo foi o kau hard my mom o tu sia ye fa pega foi o mami até ka falo o ka ma fa mai foi ko ina dad o tu sia ora no tu sia no ma kai ma awai te muli lua tu lo fa pito lo wainga foi lo wainga nga fai fa kukusa ta me ma ba me fale pe ma na nga ruega o tu sia awete pelo ke o maro ko kai ova ya so ma me ngoro ko yo le kiki ba ko do so ye pe ma ya ke pega ruega no so ato o tu sia awo ke pelo o tu sia awo ke mulilua o tu sia awo te ifo i tupua ku sia me oma kon ma ga yo tari ka ke kali o tu sia tu lo mana tu apisa ia le tua ia le fai una tato famalos ya le ma ore vai nga muri ale mana ona o fa pe le o te tofo le li lo tua o fa uma eleti a polo le tofo tofonga uma o fiu ale mera mani e fa nga ka ko kama fa mai ya ona alu e sai le ia te ia se ia se aso lo winga one day he will be back me todo na le no o ko la bango la shu o ke manga ola ti end la ngoti end le fe mai le dire I will be back ale upo fi fa na tu sa mo Cristiano fa fonga me they will both be back yes
Mangai o le si mele fa nga Yesu. Ele kulia Yesu le pafi. Yes. O le si mele fa along so. Oh, Alu, ya, suap ko Yesu. Halu. Alu, se alu le pa. Ela kulia o ende ya. Ole ngalu nga angelu fai le fa mai tu spai. Amen. Le fa mai o ifo mar fili ke le sai e ware mfenga ko pu e wa wale. Ole spirit. Le fai awa nga fai se kingo sakam. Le wong ka le. Wale wang mo le yung kasi pasinga ko inga paloma ko na mo. E po le wang ko fo i ko pasinga sa kangi pa nga fai se kingo. Walaki asa tani o le anganga. Walaki o le anganga. Se manguku kere koe wa ai mea maa ua. Ya. Oh, papengira maka pui pasi. Tofo ino Yesu ke wiso. Bi ele tu. E te ilo. So sta ngata e fatu mui. Ya. Le anganga o le tu. Amen. Ngata na tofo e ti apolo. Amen. Vai elo ingi kofo nga ia te oi. Ya. To sila. To se salvo fau. Ya, ele tu moni pa maoni past. Toi Baba aileli nei toi ale ia tu lo sawa. Bo o mai le fa fanonga. Amen. Al matango fio le tato mana le fia. Ele tu. E tato janga fa tu muina le fu tato nga tu fa unga miva yasu. Ile fia nga ia bala wina. Ia fa tu muina tato le mana la le mana le. Ma fai e Yesu kona te te atu le. Le tof fonga. Mana tau tino mai lo Yesu le. Ele fa pe e fa tu muina ele se. Ya. So sta ngata e fa tu muina. E fa tu muina ele upo ale tu mu bueno. Me Yesu kua. Uso ko finga o kua. O le si me manga e posta por kusile ngafa. O le fa ia tu fitala ia tu Yesu o tu si. So le fa hali me fo ele pouco ma. Ah, não fa pea. O tu si. E sapo e angelo que o piero vai. O tu mai ra kama lo sara mo le imatas. Ole va hi. Nanga ole va. Ia. Nanga le ale le tike. Io. Nanga fa pea o nga io le. Io. Moni fa ma. Le ala sa wa ko kuli mai. Ia. Ya sa kala kam elito o ele. Ma ya. Al me yo wala kia ele fese ki. Ia. Ya me le ru ma lusi. Ole no. Wa fese ki ko le ko va. Pengira kuis makai konsu kau salah pui pasingo le ni. Al me la le. Usoi. Ia tua. Tato malo losi fa tas. Koe salo. Te atu to le fa o so ni. Ia. Ya o te mi fa tu wina. Fa tu wina oi. Ona ia sa ole fale ke. Iyo. Le va ir me na ave sa tani Yesu ko ave lu mo fa sa. Ya, la suma toina warfa ma e no tapo kala mini vai ngole fia. Tua. Ya, mo le atu le nga fa. Tai. Foi wo ma panga grupo ia ma se foi le uso que usiano le fa tu le pa ia le pele tino que viso ia le tu la le fiafi. Ia ma lo ma futa mai, lo fa tas mai ia mata mo fia ma tele ma ma wo no se vi ngole tu ala le tatu. Jamma fa le fiafi. Ia o se upo foi o se tala o le longo tamali foi le tofa fonga le ia na le mele tua le manatu ia to tinga fa le tua la manga le sema soa ia paulo se me un faio na o iso mai lo paulo se me un faio na tufa mai so so ni mai le nga pa ia ma ia ma te tufa tu nei taimi ma nei tu la le tatalo ia na nei le tua ia fa a to atu o ia to alo mo to ia nei fa au taimi ia ole afa mata mai I le tato ta o pola tato fai se talo ia io vai le tu o ma ma fa tai kele mo ole o pule mo mato u malava le o mato fa lo mo longo uma iai lau fa nau o lau e kalesia mai so tangata nei fia tama ele atoa ele mala ma fo se tangata ile matala ma fa so au mata talo le mana o lo nga pa ia fa pena ona e
whaamalamalama ia whapena ona moli o ia ai o finangalo maloto o tangata o nuu e masela o ka le sia pa ia nei fiafi tama na mātou whanau au ta inga le auso na mase tino ke wiso male au whatuatua ina ia lawe ina se anganga moro o malo ia le ngata ia tama ina ia tu fatasia ile tino ke wiso ina ia tasi le tino ke wiso ia le ngata ia wha malo sia i pea i mātou uma i le mātou savalinga wha le anganga o e tama se tala ia whamangalo mai i maua ia ia fo ia tu mea uma i lau fio ina ia matuavi ia ai o e nei mas oma ia o atu wha lava ia le sua whapa ia le sua whamamalu le sua whamaurunga le sua whairaukele le sua whairuloto le sua whaurotumu i le alofa male alofa muti wale le sua whaleo le mātua li whaola o Iesu Kirisu ua mātatalo mavala au atu ai nei e fiafi amen amen ia mai atea nei le tinu malo fongfolu whapesunga le ni whatonu Pastor Mike Kureta ia māti whatu Samoa Nei tu lao le fiafi tau Samoa